for my mama kwaba ediba exposure so exposure is just no Ghana and beyond na o knowing Ghana and beyond na me catch you say and sema a trick brema and nam social media so yɛdeɛ yɛayɛ crowd say yɛde bɛbrɛ nsɛm yi a mede brɛ no mo nua bɛrima limo elekem kwame amegana mede den mede brɛ wobɛtumi afrɛ me ɛfo kent na meka kyerɛ subscribe na share na obi so enya nsɛm a meyɛ den making empempere mu ni nyinaa mu ni maye maame Agradaa ende obubom ekeke mu sɛ gyata ɛwɔ social media kyerɛ sɛ ɔno bɛrima Manase a ɔno deɛ ɔso asɔfo ho nsɛm na ɔbɛka asɔfo ntoro nsɛm a ɔmo yɛ ana nyɔma ɔmo yɛ osum ase ɛna ɔbɛ expose ɛnɛ maame Agradaa so say ɔyɛ evangelist mama part na ɔno so aba out na wɔkyerɛ sɛ ɔ expose yɛ maame mama part kyerɛ sɛ maame ne baba a owuiɛ no wɔsie abɔfra no ɛwɔ n'asɔre ne aseɛ wei ɛna maame Agradaa edwa obi bɛsie wa pilai say na den nti na wo bɛkasa asɛm wei nti sɛ Manase tu kwan na yabɔ no aba Ghana deɛ a saa na nkɔfoɔ ɛpa kyerɛ yabɔ Manase aba Ghana deɛ a ɛne ɛkwan bi ɔbɛfa so ɔbɛma yɛbɛkye Manase no ɔno Agradaa at all cost ɔno deɛ ɔbɛyɛ den ɔbɛyɛ wei ɛna ama nkɔfoɔ ɛstate ɛnwiinwie kasakasa ho sɛ na wo Agradaa ɛnɛ wo asɛm to ma wotumi kasa wobɛkye obi na wo deɛ wayɛ wɔ Ghana ayɛ kase yɛbɛkye wa yɛbɛtumi aka mempɛsi yɛbɛkum yɛbɛtuto ne nua no video bi circulate wɔ mmerɛ a maame Agradaa ɔyɛ Agradaa no wɔte ne station friend ne Tender TV ɛnɛ wasesa no wasesa ɛdin no yɛnkɔ hwɛ video no mmerɛ a ɔkasa about pamboɔ mo on the likes of ebruku mo nyinaa ɛho nsɛm a no Agradaa na all defame these people on a platform and now all sell image or try so or undercover senior ya papa kene Japan ni Manase mo ye on the TV no so yenko tie sa video no na ye den emra video no am fa to TV no so opa bo be tro ma ka che opa bo say abura mu nsuo no enipa mo jani nipa wakunkum mo gu ase no wakofa petesi the lamb asom nana buku ya na adwen say wode ne wokɔ bɔ nkrɔfoɔ bi na wo sacrifice ne ba ama ɔno abuku atimi na sɔre atimi ayɛ dan abɛpagya ba wo ba no yɛ ku ni wie yɛ no ɛna wa sɔre na wai usukura wo yale ɛna wo kura no na wo nyale sesɛ mo je nyi mo je bia ayɛ jago wo nyale sesɛ yɛ wa de so banko na wo bɛku na wo ya wo bɛwu akɔ you will die Dr. Nyamishira wati adi wo ba bedru Ghana Manase you will not go scot free. The law will deal with you as possible as I am concerned. The law will deal with you. Baby kwa mi koku me ba ede me ba share my sorry aseno. You will come and write your statement and prove the evidence that you have. Mo sorry na mo nye opportunity kwatena social media na so a ebi mo kasa te sesenia asem na wo ka no eya no kura na wo ka na wagu obi maame hu fi na wagu obi papa hu fi na watwa ntro na wagu obi animu ase aya mo hwe other bloggers. Everybody have a blogger. Obi awo blogger awo penasem ase obi be ka asem to no so ebuzianfo na nkopon ensure se ubenyamre na me catch you say subscribe na share video no na me catch you say dwumaku eso ya se enye obi ase need truth say from na oni umudi kasobom bebi a uwo bia onua be malimo elekem kwame amega. I am trying to assure you say we'll go nowhere further but bra needs friend need truth in front na oni omye in the Kasubom, I always keep saying, do you want to advertise your product? What are you selling? What company are you owning? That you want to advertise the things that you do? Is it a hospital? Whatever it is a medicine that you are selling? We will do the best advertised product for you. Now, Mesa Kamunum, and then Mammy Agradaa Edra, Mammy Agradaa Ono, and then the Bufu. Then the Bufu air patch, so no dear.
ekeni ken papai wadwa nanso won se wiase de bia ye kan se karma is always real wiase etwa ne ho na ekoba na ne refi se kane bi emre bi beba ono nso beka se oye sofo maame na enkofo emma na se now she is being in the shoes of men of God those empo de omo ye ne ye no kura se ne onipa tena situmi difemi obi no won sa fe wo se tell enye easy so uti baby pa na onim sade awoye no ebia onye bone ye na obi apekwan etumbe gina bonten eton keke no ya defamation o ya spoiling of image and enka won obi an asemmone no eno ya enti afofo emfanye efutuo mfaye den emfa emma won ho na ebusuafo me ka cho se ene mami Agradaa ono de wo se wadwa de bia me ka me say thief man he what he ball guy man no dey feel guy man but right now guy man feel guy man when guy man what he ball chese mami Agradaa de wadwa ene de ono was exposing ni anaya ka no asem no wadwa wo say send ye tipa etena se sei nipa nsem wo etumi sisi wo Ghana memu a obiara nim issue no bi nso nipa kwabra ni oni evidence o it goes through even our politics in our normal life uni obi ananti we one or two secrets no wa shade no blending in there because you see in every room there's an altar of truth in tea nipa ne be shade kan fa room asam na bi ne wa asam ne penalty dan bi na wa mani mu na how mu na wo ka che nti na wa pen wa manova per story no wa kama na shiti wa asam na wo kan no nso bi anya sa asam no na we gu anim asepoto de bia o man ye tim de bia asofo aye say de bia obi pese o page just or hate on men of God obi so you obi just or hate on celebrities and a female celebrity bia all rise and Monaguchi emre bi me kai Monaguchi beba so na wo kire sa na ba na mo mu na epempe nkola no e de ma big men and no akole bi ba bonten no beka so ye lesbian no hwese na amana e basa hwese na trying to tarnish adena tarnishing the image I what try so be rectify no and then mami Agradaa won say no be ye nyame nipa na o kasi wasakra no no wose wasakra no obi kana asem no afide ye no ba life say me de mechu wo de waye wo Ghana waye tia Ghana for yakasi obi akasi wo bechu de wakatia Ghana for obi akasi wo bechu iti busuafo wiase de se ne mpanyimfo kan no ai etu anyonko a se ne mpanyimfo ye den kan no ade ne de owi afuonsa na onim se unso wo na unso den kire so iti wiase na kasa ade no woye bone na wonim o later on and in the future on the next few time no ebetuma hit it back at you and then no one can say a year or embra na o wias musani ono kano and I want abusunsum no and one hit it back at her say am person nyame adwuma na Agradaa person ya onye ready no hu say ewiase uba nyame mu a enye easy enough it is say on to me engina and the unfortunate say she will go back and pick a abosun say na me de bia de me kan say mami Agradaa obi say nyame sum da foma say na ye wa ye ma some few years Agradaa be say baba so no onu Christo sum sabe esai scam e de magana for and she will go back sa abosun so no ebusian for me amede dwumedie ebromede ndi enyo obi asalimo elikem kwame amega ubetimi afrem efukent on all social media platform or social media page me din di efukent na used to YouTube channel your friend Xposed you catch us subscribe and share now person who share now only do commercial videos and send a notification on things we are posting on social media platform beyond Twitter, Instagram and Facebook yeah Xposed you ebusen for that's your best share makramo bye bye. Only for dear no how a dear no adwendwen dear no kodan na edan na wasiewie na wo penchen papa ede abosom anadan a wotimo na senso to a enwuno enunti ama won na akwakoye bisi basa ene enne me de asempa enam natural things ebie wo mo ensem ede amasan krofo ni nyina se tutumi kana bra wo mo akache na wo mo so wo haw no ano emfa ema enunti fa wo mo number e wo screen no eso na eni wo mo endi eye kasubo sase wo madwuma so aninti no adansifo age womo atum natural things ana womo adwuma edanso na wontu sika engu da biara eda